MCA wa wodi ya Ntima West Patrick Ntururu ni agitite kiatho kia gukiria biewa bia mbeu wodi neu na aria kuga ati untu bubu agitite na mbecha cia muko jwawe ni untu MCA ni batirwe mbecha ni ngavana iria ibatere kwithirwa ikirungamira mantu tajajaja gukiria talanta cia mbeu mbithi. Ntururu aimbiritwe ni MCA Mutia wa Buthuguchi agatigati na uria wari MCA wa municipality Elias Murega ibameneretie ngavana ni untu bubu na ati mwaka jwa kigina jwa 2024-2025 baga kurukia budget kuweta murandi kenda ward chonthi gunika kinya kwethirwa MCA bate kwiganwa na ngavana mutugikare ni agutwachio amongana aro tutona gavana nyaki organize football tournament ili tuere ku organize ni kenda ana beto ba bethi kana ndakachi yetu na beto bomba kwa trist kana talent yetu bomba kwa spotted. Ni migambo ya Patrick Ntururu na ni MC wa Ntima West kuga bota MCs bambunge ya Meru. Gabana Kawira Mwangaza na batere kanya bedra badina njara kire mantuja yekigina kia wandifandi. Atigiro na kyo wenka. Na kou adiuga bone bokurukira kagitaga komo. Didia bakwenda ukiria mbeu mbithi. Tangere kano MC ujo kukurukira chode bawana foundation ya Ntururu. No kabore na ntuko ya kuthujia o mwanya wa ndine yawe mubango jure akugane juthagiro jutengeri kigina kenda bagokiria mbeu eje inde amwena jau jonde kirethirikare ya Meru ni utheri batwi MCS ituratirwe kanya kana gavana rajukirie mbecha iri batarite kuthwa gikinya mashinani ugano wengo kumenya mashinani mashinani yara kuga na kumenya atumba kujaja organize a tournament kana a youth day ire gateithia youth baba ngwibwa gano ntubwa eshimiwa MCAs barabendrete guchitaniria ku support young talents cia youth betu na kinya kethera mantu jetu jangaratanire na mbeje cionde ire twaikirite ki sport ku support talent cionde tomba kumenya ure mantu ja kendrea ndene Meru County kana ora tomba gwitumira nikenda tomba oteria na baba King MC ojodo kugwati mbaru ni MC wa Buthuguchi Central Douglas Mutia na Elias Murega ni musiasa baliugana nde bone baikunyete gatu bota MCs ba Meru kiri budget ya mwaka jwa ngiri 2023 na mwaka jwa ngiri 2024 bakathithia budget bekirito mubango na kigina kiayo ira itagwa itemized budget. This new year lazima members of county assembly Pedro deliberate kremanto zegie budget young people kedre just by the way but Pedro very keen kuona bagutenga enough resources cha kumba ku develop talent watu tuingwa ja county assembly Meru to ya budget ake budget ile yete mwaka jojo twedide gintu geta program budget nikenda tuka make sure antu ba bethi mbele che ikwalokito bwega igwikirwa ki department ire batalite nikenda ikomba kuja kubateithia na kedwa ku mbechiro cia grant cia antu ba bethi kukurukia county government tuka make sure tutikira na tutimama kinyeja kwithirwa atuka watu ja sniper batu tutekira antu betu batatetheka na batu kyo twathuriro na nyongo getwenyo tukabatetera monka muthia bagwate akiao na mbechi ichumbe kubakinyira so tutekira ke budget tukathithura kwagirite tutigira gavana na mbecha athugana ya narwa bamena na Ntururu rojo bamena na nonge antu babethe bantimet batetetheka eventually number 1 ku itemize all the budget bagekira mbecha tu bauge sport and youth ari ibauge the tournament chakona cha talent imbecha frani na ikamberia tuko frani idire kagita frani edre manto za youth zegie youth and culture batenge becha frani na bauge yani idro deliberate na itemize lakini banenkanira brank zara mainge utebyo biendereaga astia baje ira twathithirie twarume gwikira becha kwa ujumla tutekuga imbio chete kuthithia ciete department ya youth lakini kuthithia mbio na turenda kumenya this year tuka make sure na tukathia public participation nikenda tumba ku make sure ayuthi beto ba ku identify imbio yongo ba kwenda kimbanje tieje na twekira gintu kira gigethera kethera imantu jege sport tukaandika antu ba Ntima West kana youth ya Ntima West mbeja cha sport ini ngiri 200 ka ngiri 500 na ikomba kwithwa chigita ngugi mtu aroterwa ngavana ka atiruterwa ngavana kuma Ntima West gicigo mbunge kia North Imenti report rateto cia weru ria kwa rietwa ni Mutugi.
Are